Basuhuje bahaye ikaze nanone mu kiganiro kindi hano kuri One Vision Rwanda TV. Ndi Jean de Dieu nta kiruta Imana. Abakanze subscribe turabashimira cyane, abakomeza gukurikira ibyo dukora turabashimira cyane byimazeyo, kandi mukomeze mubigenze mutyo. Se mugeshura amahoro meze neza Jean de Dieu, urakoze kumikaze mu kiganiro. Ni nabyo nifuriza cyangwa se nanjye mayikaze baba dukuye bose muri rusange. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Irani byongeye kurasana nyuma yuko mu muhora wa Hormuz Irani mu minsi yashize yahateye yaharashe. Irani ivuga ko ari aggression yagizweho cyangwa se yakorewe cyangwa se yatatswe. Amerika yarashe mu bice binyuranye mu gihugu cya Irani nayo binyuze muri IRGC irasubiza, kandi isubiza kuri site bavuga ko zirenga 80 site zirenga 80 ngo barasheho muri Bahrain ndetse na Kuwait. Igihugu cya United Arab Emirates cyangwa se Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zagize uruhare rukomeye cyane muri ibi bitero. Ngira ngo baraza kwishyura uruhare ruteye ruti. Uruhare rwa Emirates z'Abarabu navuga ko ukurikije na ba nyiri bitero Emirates z'Abarabu zifashishijwe gusa nk'inzira cyangwa se nk'ikibuga. Indege zarashe muri Iran zafatiyeho kerosene cyangwa se andi mavuta, ariko ni kerosene akenshi indege zikoresha. Jet fuel ni kerosene. Yego, ni kerosene. Yes. Ba nyiri bitero rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko abagomba kubyishyura. Birumvikana ko ari abaturanyi bari hafi hari mu burasirazuba bwo hagati. Emirates z'Abarabu rero Jean de Dieu n'abadukurikiye bose muri rusange zisa nk'aho zamaze kwerura zikura kubona kiti inshuti, nubwo hari imvuga ivuga ko nta nshuti ihoraho nta n'umwanzi uhoraho muri politiki, ariko Emirates z'Abarabu urabona ko zisa nk'aho mu by'ukuri zabishyize ku rundi rwego. Kubera iki? 2020 nibwo basinye Abraham Accords, amasezerano yiswe y'amateka kuri Israel, kubera ko n'ubwa mbere bari bakoze icyo nakita nka diplomasi ifunguye. Yego. Bagerageza umubano n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ni n'amasezerano kugeza ubu bari gushaka extendinga cyangwa se kwagura hajyemo n'ibindi bihugu bikibabera ibamba. Qatar na Arabia Saudite bagishaka ko byinjira muri ayo masezerano, ariko n'amasezerano asa nk'agatego Israel ishaka kugica muri ibyo bihugu ngo yegere Iran, kuko geographically ukurikije aho Iran iri na Israel iri hacamo ibihugu byinshi. Hacamo Iraq, Syria ndetse na Lebanon na Jordani nari nyibagiwe. Ni ibihugu byinshi bicamo geographically, bivuze ko biciye muri ayo masezerano Israel yagira ububasha bwo kwegera Iran mu bihugu hafi ikigobe cy'abaperse. Uruhare rero Emirates z'Abarabu zageze mu bitero byagabwe kubirwa bibiri by'ingenzi. Hari Kargi n'ikirwa gico 90% by'ibikomoka kuri petrol Iran yohereza hanze cyangwa se ubwo mu mahanga, n'ikirwa cya Qasem kiri cyo navuga ko ari nk'umutima w'ubunigo bwa Hormuz. Nibirwa bundi bakunda kwita ngo ni Forbidden Islands. Nibirwa by'ingenzi cyane cyane Karge ubwo intambara inakomeye cyane. Amerika ni hamwe mu yavuga ko igomba guturitsa no kohereza abasirikare bo kubutaka. Yes, kuko ni hamwe mu niho hari za depo nyinshi z'ibikomoka kuri petroli Iran yohereza mu mahanga, baranza bakabisitoka aho ngaho, ubundi akenshi biva aho ngaho bijya mu muhora uri munsi bikomeza mu byerekezo bitandukanye. Icyo rero Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se Emira, kuko rasi leta ni Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu bakoze no gufasha muri refueling. No kuvuga ngo indege z'intambara kubera ko operation ziba zikaze batekereza ko kujya kuvuga ngo arumva ngo mavuta ashizemo ngo birakomeye ngo niki ngo turajya kubanza gukora refueling cyangwa se kongeramo amavuta. Baravuga bati byanze bikunze dukwiye kugira ahantu hizewe ho kongeramo amavuta. United Arab Emirates nibyo bakoze. Icyo ni ikintu gikomeye mu ntambara. Burya ntabwo gufasha mu ntambara ari ukurasa gusa ngo watije umuntu ibirindiro cyangwa ibindi, kuko impamvu nkubwira ngo birakomeye ni timing intambara. Ubundi niba bakubwira bati indege y'intambara dufite amasaha wenda 12 in total iri muri operation, ku buryo mu masaha 12 nyuma bisaba kongera gushyiramo amavuta. Noneho rero iyo timing iyo idakurikijwe bivuze ngo haba gukererwa mu ntambara egare ko ushobora gukubitika cyangwa ushobora kuba imigambi yawe itagerwa ko wayiteganyije. Igihugu rero cyagize uruhare muri refueling mu gutuma ya ndege cyangwa
cyangwa za ndege zongera kuboneka amavuta buri icyo gihugu kiba ari igihugu cy'ingenzi cyane muri urwo rugamba. Babaye abafatanyabikorwa, twabikomojeho nabisobanuye neza bitewe n'urugendo ruhari ukurikije naho ibitero bishobora guhagurukira. Izi ndege zirakonsoma cyane ukurikije umuvuduko ziba ziriho, usanga zimwe muri izi ziba ziri kugenda kilometero zirenze 500 mu isaha, akenshi izi jets. So uko yihuta ni nako ikoresha nyine era kerosene cyangwa se amavuta yafasha kuguruka, nicyo Emira z'Abarabu zakoze. None ku bitero nyirizina rero ibice byarashweho, tunabihuze wenda n'umuhango wo gusezera bwa nyuma wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Tubwira abadukurikiye ko ibice byarashweho si ibice biri kuberamo iyo mihango iyo ari yo yose, ni ibice gusa birimo site militaire za IRGC cya gisirikare kirinda impinduramatwara za Kisilamu, ubwo bafite n'inshingano zo kurinda n'igihugu muri rusange, hari hafi y'ubunigo bwa Hormuz. Byaje bikurikira kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zivuga ko Iran itari kubahiriza ibikubiye mu masezerano, especially ku bijyanye n'inzira mu bunigo bwa Hormuz. Wanabonye ko uramutegetsi mukuru muri Amerika Trump yavuze ko iriya MOU yanarangiye cyangwa se isa nkaho itagihari, za article 14 turibuze gucamo mu kanya gato. Iran nibura muri kino gihe cy'iminsi cyumweru kimwe muri uku kwezi kwa karindwi yarashe amata 3 muri rwo bwa Hormuz. Iran yari yatangaje ko ariyo igomba kujya igenzura iby'inzira zose muri amazi ya Hormuz. IRGC akaba ari coordinate, no kuvuga igenzura ibikorwa byose bihari, ikanishyurwa ko Hormuz urabizi ko nta nzira y'ubuntu izongera kuba muri kara karere, especially muri amazi y'ubunigo bwa Hormuz. Amerika yagiye against cyane y'uyu mushinga, bigeze babonye ko nta kindi babikoraho, barabyakira bemera kujya bishyura, ariko IRGC still baracyasa nk'abayitobera kubera ko iyo amata aciye aho batayagaragarije cyangwa se aho bayasabye kunyura, IRGC nta kundi kuntu ishobora kuri actinga. Yavuze ko igisubizo ari ukugitirasa kuri ayo mato kugira ngo yumve imirongo ntarengwa bagomba gukurikiza. Abantu ushaka kubyumva ko ari igitugu, ariko nyine ubwo niko babisemo nabo bakunda kwigirizwaho nkana. Kuba rero IRGC yararashe kuri ayo mata 3, Amerika yabyise ko ari ukunyuranye n'ibyo bemeranyije, nayo mpamvu y'ibi bitero bya Amerika muri kara gace. Ariko inyishyu yaserekeza muri Kuwait ndetse na Bahrain, bira bihugu nabyo ubu byasogongeye kuri misile na madrone. Ariko nabonye ari ibitero cyane by'ama drone, ndumva kiretse niba bahagurishije misile nyuma, ibyo nabonye byari ibitero by'ama drone gusa byagiye muri Kuwait ndetse na Bahrain. Site zirenga 80 muri ibyo bihugu byombi uko ari bibiri, ahantu haba ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Aho ngaho n'ubundi byumvikanaga sinabo bwa mbere ibihugu bikubititse, ngira ngo ni nabyo bipayinga price, ni nabyo byishyura ikiguzi ku rwego rwo hejuru. Okay, ushobora guhita uvuga uti ariko ntacyo barasa kuri base militaire za Amerika, ariko no kuvuga igihugu iyo kiri kuraswaho uko byagenda kose, nubwo bavuga ngo ni assets za Amerika n'ibindi nk'ibyo ntabwo aba ari mu mutungo w'ibihugu bwabyo nyirizina Bahrain ndetse na Kuwait. Ariko tureke n'iby'imitungo, kuvuga ngo igihugu gikiza nka korana ibihugu bikiza cyane nka Kuwait, niba nibuka neza ngira ngo currency yabo byo twakwita ifaranga ryabo amadinari niryo rinini, amafaranga rwose afite agaciro, ntabwo ari yari mu mafaranga ahubwo niryo rya mbere. Ubwo mperuka kureba sinibuka neza ngo niryari nuva byari 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kuvuga ngo idinari rimwe 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ni amafaranga, kimwe mu bintu bigaragaza igihugu gifite ubukungu buteye imbere. So icyo gihugu rero ibihugu igihugu kiri kuraswaho, kiri ku sirens zitaka buri kanya, icyo gihugu gisanzwe gifite ubukungu buteye buryo, kitamenyereyemo intambara buri kanya, kitamenyereyemo ibisasu buri kanya, buryo bwabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Izo ni ingaruka. Ariko none reka tugaruke kuri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuva kera na kare zamaze kwidekarara nk'uko bivuga, kwigaragaza nk'igihugu gishyigikiye Occident hariya mu bikorwa bibera hariya mu burasirazuba bwo hagati, ariko kuki ingaruka zitakigeraho mu rwego rwo hejuru nk'uko ubu ngubu bigera kuri Bahrain ndetse na Kuwait. Nubwo ho baravuga bati ni directly ibitero ku ngabo cyangwa ku birindiro bya leta Zunze Ubumwe za Amerika. Now Emira bimeze biti? Impamvu ibihugu bya Kuwait na Bahrain nibyo bihugu bibitse ibirindiro, navuga
Iran ishobora kurasa Amerika ikumva. Nujya kureba nko muri Emera z'Abarabu mu by'ukuri nta birindiro bidasanzwe bya Amerika bihari, nka fleet ya gatanu mu ngabo za Amerika ikora mu burasirazuba bwo hagati ndumvira muri Bahrain. Yes. Kuwait ni nkuri buze gusanga headquarters za CENTCOM ngabo za Amerika zikura mu burasirazuba bwo hagati. Emira ziramutse binahari ni ibigo nyine byabo bya gisirikare by'abari Abarabu, wenda ashobora kuba harimo ingabo za Amerika yeda zitanga imyitozo n'ibindi. Aho rero Iran yerekeza ibitero byayo ni kuri hahandi niri buzi gukubita uwayira ashaka kumva ko nawe hari akantu yumvisha. Nayo mpamvu Iran akenshi kunze kurasa Kuwait na Emira zaba na Bahrain nuko ari hari ibigo bikomeye bya gisirikare bya Amerika. Buriya ni ibitero byahagurukira muri Saudi Arabia. Icyo bashaka gukora ni ikihe bagiye banabikora mu mezi yashize, bo bagaba ibitero bya warning. Ntabwo bifite ingufu, ni nko kuvuga ngo ni bya bindi nyine byo gukubita naho ni wamushimho gatari kagaragaze ko nibura utari gifura, ugaragaze ko wakihagararaho. Akenshi bira bitero mwaje mwumva i Dubai cyangwa se hino Riyadh n'indi miji ikomeye muri Arabia Saudite, byabaga ari bitero byo kuba IRGC igaragaza kidahumirije kandi ifite amakuru ko banara abafatanya bikorwa. Ariko nibishaka kwihanangiriza cyangwa se kugaragariza Amerika ko nabo hari ko bayigenjereje jisho tujye guhorerwa irindi, bagaba igitero muri Kuwait ku bigo byo bikomeye bya gisirikare cyangwa se muri Bahrain. Hanyuma na Emera z'Abarabu rero nekereza ko bitari bunarangiriraho cyangwa se bitazarangiriraho ngaho. Ubu bitero ntabwo byize bijyayo, ariko turabizi twese aho amaso n'umutima w'abanyayirani biri. Barimo barasezera wahoze ari umuyobozi w'ikirengo wabo ari Khamenei, ariko IRGC iravuga ko batarajya no ku rwego rwo kumuhorera. Bavuze ko kumuhorera kwa nyako ari ukubohora imitima y'abayisilamu. Kuvuga ngo banakomoje kuri Yerusalemu, bizi ko Israel mu nkundura yo kubura muji wakongera ukaba umuji cyangwa se umurwa mukuru, bakagaruka Yerusalemu nk'uko bavuga ko ari wo muji w'isezerano cyangwa se muji nyine bagomba kuba bicayemo. So Iran nibivuga ko itaranahorera urupfu rwa Khamenei, bari kumusezera kuri ubu ngubu, bari kugenda gake nubwo nyine ugukubisa urushyi nawe utabura niyo wamunosha cyangwa se ugira uko niwe yamutunga urutoki. Ibyo bari gukora bakimara kumusezera rwose ikosa nk'iri ryatari dusubiza mu ntambara, na cyane ko Trump yavuze ko ibyo bamaze iminsi bashyiga byose baganira byarangiye. Ni MOU yari yashyizweho umukono bari muri Suisse, aho bavugaga ko ari ukugira ngo babone umwanya, bavuga ko ari iminsi barirwa muri 60 amasezerano nawe yabonetse. Ariko iyo MOU cyangwa se amasezerano y'ibanze, reka mvuge gutyo, cyangwa amasezerano ngana amasezerano, reka mvuge gutyo, akaba abagayidinga yavuga guhagarika imirwano n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko ngarutse inyuma ku kintu kijyanye no kuvuga ngo Kuwait ndetse na Bahrain sometimes n'igihugu cya Qatar, kurabizi ko bafite Al Udeid, ikigo cya gisirikare cyangwa se ibirindiro bya gisirikare binini kurusha ibindi muri Asirazuba bwo hagati Amerika ifite. Ahubwo niba Al Udeid atari nabyo birindiro bya mbere binini bya Amerika hanze yayo ku isi, kuyeho ibyo muri Japan numva ko naho bahafite Naval Base. Impamvu ngiye aho ngaho, igihugu cya Iran yifata ibi bihugu nk'ibigambanyi byahamagaye umwanzi hafi aho ngaho mu marembo yacyo. Umwanzi gute? Ibindiro bya gisirikare burya, niyo mpamvu ngiye nanashima buriya abayobozi mu Rwanda batekereje kure, bareba kure cyane ibintu buriya mu itegeko nshinga ry'u Rwanda mu ngingo numva nzari 170 around aho ngaho 170 cyangwa nakangahe gutyo abantu babibona, ntabwo hemerewe ibirindiro by'ingabo z'amahanga ku butaka bw'u Rwanda. Itegeko nshinga rero bivuga rigaca akarongo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, no kuvuga ibi bihugu byihamagariye akaga. Bahrain, Kuwait, Qatar n'ibindi bifite ibirindiro bya Amerika cyangwa se by'ibindi bihugu ku butaka bwabyo, nakago bihamagariye. Kubera iki? No kuvuga ngo Iran wavuga ko ari igihugu cyoroshye, ngo yabashatse hari kugira ngo ashake deba itari ngombwa. Ni igihugu gikomeye. Igihugu gikomeye iyo kigushinja ngo wahamagaye umwanzi, ariko wahamagaye umwanzi umuzana no mu marembo yacu. Ngira ngo urabona ko IRGC niyivuze ivuga ko bashaka kimwe mu bintu by'ingenzi bashaka no kwirukana
ingabo za Amerika mu gace kariya ko mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo twifuza ko ingabo za Amerika zigomba kuba ziri stationed hano, nibajye iwabo cyangwa ahandi ariko bave mu karere. So icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Kuwait, Bahrain, Qatar bizakomeza kuba ku gitutu kugeza igihe Irani izaba igifite akabaraga kandi kenda gucika, kubera ko babafata nk'abagambanyi bahamagaye umwanzi mu marembo yabo. Now ikindi gikomeye nahoze mbona cyabaye muri ibi bitero nuko IRGC ntabwo twabirenza amaso yavuze ko yahanuye MQ-9 Reaper drone ihenda cyane semugiye miliyoni z'amadolari y'Amerika 30, hagati ya 30 na 36 bitewe wenda na equipments byajyanye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nta nubwo ari ya mbere no mu ntambara rwagati bagiye bahanura n'izindi nyinshi na za refueling tanks cyangwa se indege zikoreshwa mu gutuma izindi ndege zibona amavuta mu kirere ziri mu ntambara, ariko iyi drone nayo bayihanuye bayishyize hasi. Bayishyize hasi bikomojeho si ya mbere, sinekereza ko ari n'iya nyuma, kubera ko amagambo ya Trump n'ibikorwa bya IRGC n'amasezerano amaze iminsi asinywa mu karere, especially aheruka ya Liban na Israel, aragaragaza ko urugamba rugiye gukomeza. Intambara izakomeza. Ikinyuzemo n'uyu muhango wo gusezera gato Ayatollah Ali Khamenei, nyuma gato rwose mwiteye kubona ibiturika. Hanyuma IRGC imaze kubaka ubushobozi bwa gisirikare, navuga ko abantu badakwiye gukenensa. Kimwe rwose mu byanatumye bajya mu biganiro Amerika simuwe, kuko iyo baza kuba mu by'ukuri barabaye distracted. Ni ukuvuga ngo bira bitero bya Amerika byari birimo zino ndege zabo za imibare itandukanye, bomba aba 50 na kangahe 2022 izo zakoreshejwe cyane, zikoreshwa kenshi iyo bataza kugira ubushobozi bwo kwihagararaho ndetse no guhangana, byari kubabera ibindi bintu. Gitumye bari mu bigano nuko bagaragaje ko mu bya gisirikare baba ba competitor beza. No kuvuga ngo baba abantu mwahangana, si wa muntu uri buze kurasaho ngagupfukamire, n'umuntu uri buraseho nawe akahita gusubiza. Iryo hangana rero riracyahari kandi rirasa nkaho rinakomeje. Kugwanura rero nibigaragaza ko systeme zabo hari bihabe zirindi kirere n'ubundi bushobozi bwose bwa gisirikare, n'abakunda kwigamba ko bagenda babwongera, bakunda kwigamba ko babwongera rwose, kandi ko baniteguye nyine guhangana, bari fit yo guhangana n'uwo ari we wese. We n'ikindi umuntu atarenza ingohe Jean de Dieu nukureba Israel, nubwo tutari kuyivuga ariko mu by'ukuri iyo turi kubara tubara kari Rwanda Amerika tukabara kariyo iganira, ni Israel nayo ivuga ko itaranyurwa. Niyo mpamvu ndi kuvuga ko intambara igiye gukomeza. Israel ivuga ko itaranyurwa kubera iki? Nagizi hazaza ha projet nucléaire za Iran nira MOU koko yanarangiye nkuko Trump abivuga, nanubwo baza hazaza ubushobozi bwa gisirikare bw'igihugu cya Iran. Bo bavuga ko bari kwitegurira special operation yabo bise Operation Brand White. No operation bavuga ko bashaka gushyira hasi ubutegetsi bwa Islam muri Iran. Kibazo tiko mwahanye ukuboko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Operation mwise Roaring Lion, ndumva ari gatatu niba atari kabiri, yari epic fari ku rwa Amerika. Ntagira ikiba iyo operation zanyu zizagira icyo zigera, ariko Mossad imikorere turayiza kenshi. Iyo bavuze special operation nka ziriya bari zo kwivugana abayobozi bakuru mu ngeri zitandukanye mu gisirikare no mu bya politiki, ibyo barabikoze. Ariko Iran ifite mosaic defense strategy, imwe mu zifasha iyo umwe yishwe rwose ubona undi wese nk'ari photocopy yihinduka n'amazina n'isura, ariko imirimo izamo n'ubundi umuntu uri buze gufitinga muri ya mirimo. N'akarere ndi kubona kwizera ko ituze rihari vuba rwose no kwibeshya nanjye nuko mbibona, bijyanye n'ibihugu bihanganye, bijyanye n'ibyo Amerika ivuga ngo iraganira, ariko uwo wakwita umwambari wayo, umuhungu wayo, bivuze utyo ntiwabubeshye. Israel ikavuga ko ibyo bitereba. N'ejo bundi MOU iboneka, Benjamin Netanyahu yaravuze ati ibyo bya MOU ntabwo bitureba, twebwe tugomba kurwana ku mutekano w'igihugu cyacu. Umutekano w'igihugu cyacu kimwe mu byo twifashisha no guhangana na Hezbollah muri Lebanon, kurasa of course, ariko kandi noneho muri MOU bakavuga bati
ni cessez-le-feu cyangwa ceasefire kuri fronts zose including Lebanon. Nuvuga ngo harimo intuzi ingingo ziri contradictory ku buryo gutekereza ko ibintu bizakunda. Noneho rero ariko Trump yanerera avuga ngo the MOU between USA and Iran is over. Ubwo rero nugutegereza ni imiriro nukurwana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Reka dusoreza ahangaha se mugihe sibyo se soreza ahangaha tubashimire cyane baba badukurikiye. Hanyuma amakuru nk'aya n'ibiganiro byo abari akagaruka Jean de Dieu mushimira cyane mwakoze badukurikiye nimwe mwakoze cyane kurushaho.